black sesame, California muffin, and seaside muffin. Guys, mag-ato ta sa dessert. Ay, sarap dito. Yung may caramel, custard. And they also have gummy bears. Gummy worms pala ito. Fruits. And halo-halo. Fruit section. Fried maki. Tempura. Assorted vegetables. Guys, ito yung mga raw. Please do not mix raw and cooked food together. Moni siya ang mga raw food. Bricks. Guys, reporting sa say, ngani sa kaluag ang kananan dari na ako sa tunga. I'm in the middle, the other side, where the raw food, na ay raw. And then salad. Oh, yeah, the same. Roden, bacon. Moni guys, inyong mga isugba. Ano ba to? American chicken, chicken spicy. Ang dami. Hindi ko kayo mag-detail lahat. Yeah, so pag magkaon mo guys, ayaw rin nga i-mix ang raw and cooked food. Right. Ayan yung mga sauce nila guys. Mga sauce. Haba guys. So, ang haba lang. Tapos, ayan. Crispy pata. Salt and pepper shrimp. This is plain rice.
salt and pepper salmon. And then the garlic rice. Muna akong table, guys. Okay sila. Say hi. Hi. Double. First time there. First time. Beginner. Hi, Abby. Dili na free si Ali. Oh, free pa si Abby. Oo. You say hi. Hi. Libre ka sa Yakimig. Guys, mora niya akong pagkaon. Ug, kinsa tag-iya pagkaon. Is that yours? Tito Mayman? Hi, viewers. Say hi, viewers. What is your name? Abby. How old are you? 3. Anong mo na yung mga kaon? Nag-out ka, Grice? Guys, kani siya guys, lami kayo siya. Mango, seaweed, ano yan? Seaweed something. Ang orange kay salty, a little bit salty. And then this one, egg, salmon, and cucumber. Egg, salmon, and cucumber. Guys, I've got makis and sushis. This one is a spider maki. Wala, di ko kabalo. Mango salad maki.